Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم بعد. Аламды жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін жаратқан Аллах Таала өзінің барлығына бірлігіне иман келтірген бенделеріне қайрылып мындай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману тақуллаха ва қулу қаулан садида юслих лакум аъмалакум ва яғфир лакум зунубакум ва ман юти'иллаха ва расулаху фақад фаза фаузан азима. О Алланың барлығына бірлігіне иман келтірген бенделер, өзіңір ишеніп иман келтірген Алладан қорқып дайым чындық сөзді сөйлегілі. Алладан қорқсаңыр, чындықты сөйлесеңір, Аллах ішіңерді оңдайды, күнөңерді кечірет. Ким Аллаға жана пайғамбарға байшисе, ал ең жоғарғы жеңішке жеткен болады. Урматты мұсылман бір туғаным, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдан Уқба ибн Амир деген сахаба риwayat қылады. Ан Уқба ибн Амир радиаллаху анху қала: "Құлту я Расулаллах, мен наджат?" О Алланың елшісі, азаптан құтылудың жолы не деді? Уқба ибн Амирден сұрауын өзің сұрау беріп, ойланып көр, пайғамбар азаптан құтылудың жолы не дейді? Қала саллаллаху алейхи ва саллам, пайғамбар Уқба ибн Амир деген сахабаға мындай деді: "Амсик алейка лисанак." Азаптан құтылудың бірінші жолы тіліңді башқара білген. Тіліңді тиштегін. Вал ясака байтук. Үйіңді кенен қыл деген манisi, үйіңді Аллах берген нәрсеге разы бол. Аллах чекеңе жазып берген рызқыға разы бол. Дин мәселесінде өзіңнен жоғарыларды, көп ибадат қылғанды, көп сауап іш қылғанды қарадағын, дүния ішінде өзіңнен төменді қара. Дүниеде өзіңнен төмен қиналғанды көрсең, көрек Алланың берген ниматына шүкір қыласың. Урматты Вабки аля хатиатик. Üçüncü бақтылуулықтың, азаптан құтылудың жолы қаталарыңды ойлап, ыйлағын. Ушул жерді адаштым. Ушул жерді арамишті қылдым. Аттың ай, мен 40 жашқа чейін намаз емне екенін білбеппін. Аттың ай, 55-ке кіргенде емі намазды баштадым. Аттың ай, өмірімдің жарымы атын өткір арақа құл болып өткізіппін. Адам болбай, айван болыптым. Аттың ай, адал мені арамды білбеппін. Аттың ай, ушақ айыңды бөліппін. Елді бөліппін, жерді бөліппін. Ұлытқа, ұруларға бөліппін. Қылған қатаңа қайғырып ыйлағын. Құтылудың жолы, бұл хадисті имам Тирмизи риwayat хадис, сахих хадис. Урматты мұсылман бір туғаным. Жанағы мәселеде бәлкім мен адаштым. Қабір азабының, бардық азап, қияматта азап емес, қабір азабының 3/1 uşaq ayın, ən-nəmməm, nəmimə. La yadxulul cənnətən nəmməm, Peyğəmbər aytad, uşaqçı beyişke kirmeydi. Uşaqçı degen sözgө söz qoşup, tarqatqan bolsun, жазған bolsun, uşaqçı olur bu. Ek adamdı bölüş üçün, eldi bölü üçün, sen tündüksün, tüştüksün, anday qılış gerek. Uşaqçı деп aytad bunu. Gıybatçı bir musulmandın артынан söyleydi. Özü bar kezde qapa ola turgan nerseni betine ayta alбай, жоғында söyleysin mi? Bunu gıybat deydi. Al-gıybet zikruk akhaka fima yakrah. Bir Müslüman bir tuğanın jaman körgön nerseni çok kezinde aytsan. Bugün tileke karşı bizim adamlar gıybatqa da jol taap alganbız, özümüzge jol taapышты жақсы bilebиz. Эми gıybat bolbosun, sıfatını aytam deydi. Sıfatını sen jarattың da. Peygamberimizdin mana qarang, Ayşe neviz Safiya degen ömür joldoşun, күндөшүн bir gün kafaka annaha kaza deydi. Ya Rasulullah, Safiyanız mınday go deydi. Safiya deysiniz, Safiya mınday deydi. Kolmen işaret kıladı. Mınday degeni Safiya'nın boyu kıska degen söz. Peygamber ya Ayşe laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Ey Ayşe, sen şunday jaman söz ayttın. Senin aytkan sözdü akıyanga taşlasa, akıyandın suusun sasıtıp tüsün de özgörtüp berediler deydi. Boyu kıska dep koygan. A bugünçü oturup alıp Kursağı çoğun deysin, boyu kıska deysin, közü pütük deysin, başka deysin.
Sen жараттың ошону. Урматтуу мусулман бир тууганым, Хасанул Басри рахматуллахи алейх, инна фуланан яштимука фaqal. Бирөө келди, Хасанул Басри деген аулия алымга айтты, паланчы сизди сөктү деди. Бүгүн шондойлор көп. Элди бөлүп жок, паланчы сизди андай деп атат. Паланчы жерде отурса сизди сөктү дедилер. Мархабан би хасанатин лам а'малха. Мен кылбаган сооп мага кош келсин деди. Мен кылбаган сооптор мага кош келсин. Анда кандай? Гыйбат кылган адамдын соону буга берет. Валам атаб фиха. Ал соопко мен чарчаган да жокмун. Валам ядхул фиха уджбун вала рия. Ал мага келген соопко мен эл көрсүн да кылган жокмун, кожо көрсүн да кылган жокмун. Муну кылдым деп мактанбадым деген мага келген сооптор кош келсин деди. Сен гыйбат кылсаң, окуган намазың соопторуң бирөөгө берип коесуң. Ал чарчабаган адам алат. Абу Ханифанын мазхабы да Абу Ханифа айтат экен, мен гыйбат кылсам, гыйбат кылууга эң татыктуу адам мен ата-энем дептир. Эмне үчүн? Мен соомду ата-энем алсын деген, башкаларга бербейм деген. Бүгүн тилекке каршы эркектер аялдардан да өтүп кеттик да. Уюлдук телефон, соцсеттерде отуруп окусаң 70% ушак айың да. Бирөөдү шубамай башка кылбай. Жаа ражул иля Халид ибн Валид. Халид ибн Валид Алланын кылычы болгон пайгамбардын жоокери бул. Буга бирөө келди да айтты. Фуланун шатамак, сизди паланчы сөктү деди. Паланчы сизге акарат келтирди деди. Халид ибн Валид не dedi? Тоқтоңуз, разбор кылам деген жок да айтты. Тилка сахифату фальямлах бима ша. Ал өзүнүн паракчасы деди. Делосуну каалаган нерсе менен толтура берсин деди. Күнөө менен толтурабы, сооп менен толтура өзү билет. Сизди паланчы гыйбат кылды, паланчы ушактар дедилер, эмне деди? Ал өзүнүн паракчасы деди. Делосуну каалаган нерсе менен толтура берсин деди. Вахиб ибн Мунаббих дегенге келип, инна фулан шатамак, паланчы сизди сөктү дедилер. Кала ама важада шайтан расулан гайрак. Ушак айтып келгенге Вахиб ибн Мунаббих айтты, шайтан сенден башка элчи таппай калдыбы деди. Бүгүн ошондой шайтандар көп да. Келип алып, сизди паланчы андай деди, сизди паланчы мындай деди. Айтып келгенге Вахиб ибн Мунаббих кайтты айтты, ким айтты, разбор кылам деген жок да. Шайтан сенден башка элчи таппай калдыбы деди. Урматтуу мусулман бир тууган, Али ибн Хусейн, Hazreti Ali'nin balası Hüseyin'e falançı sizdi tili menen mınday dedi, jamandadı. Sizdin etinizi jep anday dep, sizdin kadır barkыңызды töktü dedi. Hüseyin mınday dedi. İn kana ma qala fiya haqqan, eger anın aytqаны чында эле менде болсо dedi, Кудайым мени кечирсин. Eger anın aytқан sözü жалган болсо, Кудайым аны кечирсин dedi. Eger meni жамандаган адамдын сыпаты менде болсо, Кудайым мени кечирсин. Eger anın aytқан sözü менде болбосо, Кудайым аны кечирсин dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, bir alımga gelip palançı sizdi söktü dediler. Alım ayttı. Aytıp söz aytıp gelgenge. Palançı o nayzaсын urup tur maga тийбей kalsa sen ap gelip жүрөгүмө sayıp jatasыңбы dedi. Sen aytkan palançı nayzaсын maga saysa тийбей kalgan nayzаны sen ap gelip жүрөгүмө sayıp jatasыңбы dedi. Урматтуу мусулман bir тууганым, бүгүнкү баяндан ойлонолу. Kabir azabının 3/1 uşaktan болот экен. Дагы 3/1 гыйбаттан болот экен. Aqulu qawli haza wa astaghfirullah li wa lakum. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме, жамааттын кемчилигине жаратканга жалбарып кечирим сураймын. Кечиримдин кабыл боло турган кезинде жериндесиңер, жаратканга жалбарып истигфар айткыла, тооба кылгыла. Elhamdülillahi Rabbil alamin ve eşhedü en la ilahe illallah ve li's-salihin. Salavatullahi ve selamuhu ala Rasulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabi ecma'in summa ba'd. Peygamber aleyhisselamın da dedi: "Ve men yu'min billahi vel yevmil ahir felyekul hayran aw la yasmut." Kim Allah Taala'nın barlığına, birliğine, ahiret gününe işense, жақсы söz söylesин, je ün çıkpasın deydi. Murda бар til менен, söz менен башкаларга зыян жеткизген болсо, бүгүн заманыбыздын тилден колго бармактарга өттү, отуруп алып соцсеттерде, уюлдук телефондо болбогон нерседен жаза бербегиле, урматтуу мусулман бир тууганым. Эртең жараткан Аллах Тааланын астына барган кезде шерменде боло турган, күнөө таразыңа коюла турган нерсени жазбагын, бөлүшпөгүн. Кудайдан корккун. Жараткан Аллах Таалан бардык кылган ишибизден хабардар. Урматтуу мусулман бир тууган, ооба бугача жаздыңыз, бирөөдү шубадыңыз. Бирөөдү гыйбат кылдыңыз, эмне кылабыз? Барып кечирим сурайын десең, андан бетер капа кылышың мүмкүн. Эмне кыласыз? Сиз гыйбат кылган адамга дуа кыласыз.
Аллахым бер назарды кечире көргөн, палан жерде мындай деп койдум. Кудайым анын күнөөсүн кечиргин, өз рахматың алгын деп. Жамаатты бир элди, ошо элге дуа кыласың. Ошо урууду бир калпайттың. Бир жамаатка курдомат айтсаң, барлык жамааттан кечирим сурашың керек. Ошо жамааттын артынан жакшы сөз сүйлөйсүң. Аларга дуа кыласың. Канча гыйбат кылган жериңде болсо, ошончолук дуа кылышың керек. Урматтуу мусулман бир тууганым, тилим бар деп ар нерсени сүйлөбөшүбүз керек. Бүгүн Аллах табарaka ва таала берген ошондой илим техника өнүккөн кезде отуруп алып, бир бөлмөдө башка жерде бирөөдү шубаган нерседен токтололу. Хаммазин машшаин бинамим дейт. Хаммазин машшаин. Хаммаз кебирлер тили менен колу менен эме кылбаса, ишарат кылып шылдыңдайт бирөөдү. Карикатурун сүрөттү коюп коесуң. Бирөөлөрдүн сүрөтүн фотошопко кирип жасалма кылып коесуң. Машшаин бинамим ушак менен жүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир күн мүрзөдөн өтүп барат да токтоду пайгамбар. Эки мүрзөнү айтып, бул эки мүрзөнүн ээси азапталып жатат деди. Мүрзө да азапталып жатат кыяматтан мурда, дозоктон мурда. Эмне үчүн? Силердин көз карашыңарда булардын азапталуусуна чоң күнөө эмес деди. Бирок азапка күбө болгон чоң күнөө Аллахтын астында деди. Бирөөсү деди, ушак челе деди. Элдин арасында ушактар катат эле, экинчисинин азапталып жатканы сийдигинен сактанбайт эле деди. Көп мусулман эркектерди көрөсүң, көчөдө сийип алып, тазаланбастан, отурбастан, кургатпастан санында тамызып кете берет. Сен адамсың го. Урматтуу мусулман бир тууган. Адамсың. Чачыратпа. Бул нерседен тазалангын. Кабыр азабынын негизги себептери ушунан болот экен. Мен бул маселеге токтолгонум Кудайыма шүгүр, соцсеттерди да жакшы жолго колдонсо болот. Мен өзүм мисалы Facebook'ка киргенди билбейм, Facebook'та жокмун деле. Instagram дегенде жокмун. Бирок бул бир туугандарыбыз ошо биздин маселелерди Facebook, Instagram'га киргизет. 1-2 күн мурда миллион биздин жазылган адамыбыз болду. Ошо миллиондогон адам ошондой насаат бөлсө болот экен го. Жылаңа сүрөттү койбостон, башканы койбостон. Иманга, исламга чакырсак болот экен го. Динибизди үйрөнсөк болот экен го. Биз миллион болуш үчүн бирөөгө тыйын беребиз деген жокпуз. Уюлдук телефон алып беребиз деген жокпуз. Урматтуу мусулман бир тууган, колуңдагы Аллах таала берген ниматыңды колдонсоң, иман үчүн, ислам үчүн. Колуңдагы телефонуң сенин момент чыкпаган минбарың болушу мүмкүн. Ал минбар аркылуу сен адамдарга иман, исламды жеткизүүң мүмкүн. Адеп ахлакты жеткизүүң мүмкүн. Канчалаган адамдар тамекиден, атың өчкүр арактан тыйылып, иманга, исламга келип жатат, намазга келип жатат. Сен себепчи болсоң, ошолордун бардык соогуна ээ болосуң кыяматка чейин. Кыяматта келсең, сен күтүлбөгөн канча сооптор болот, урматтуу мусулман бир тууганым. Жараткан Аллах тааланын үйүнө келдик, тизе бүктүк, алакан жайып, жаратканга жалбар дуа кылабыз. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiатина ва таваффана ма'ал абрар. Аллахумма а'инна ala zikrika ва шукрика ва хусни ибадатик. Аллахым өзүңдү жакшы зикир кылууга, сага шүгүр кылууга, жакшы ибадат кылууга өзүң жардам бергин я Раббал аламин. Аллахым сени зикир кылган, тил бергин, шүгүр кылган жүрөк бергин. Сыноолоруңа сабыр кылган дене бергин. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.